Siya bangin sedang ya kenika video ke bawah tas ngi ngashkwa ban kerpa ya pi boro bapenya follow ya kenika Instagram account ko jangi namar kidon ki bawah ang ba kim juyo ya ki notifications ladangi pelak ya ki video ki bathamai tiha kenika Instagram account pan ngi pentep baik mana kapor ya ki followers bangi dang shu pelak ya ka video ke bathamai hakini ki stories ngi shed upload mana kapor ngi shed pentep kum kane bangila upload video ke bathamai po YouTube bat lada pi klik ya ketika link ke badan teh jerong pensa yo sakawai pat ke link bat seklik biang sesisen bat kansa pen i baik syaka YouTube bat pensa i ya kenika video ke bathamai tis ngubha follow yang i hapo ke Instagram kanang ba pen nomdo iki videos ki mingi upload thamai tis sesisen pan ngi pidang sumbai pi baro syakanika channel ke jongi bat ngi kerman ba baro pi site pi klain lut hakanika video ke bawah nginya pai ya kenika post ke brang slide mai hapo Shillong Meghalaya ya kenika post la pelat daka NSFAS Shillong mentau banai arajar apoar ka kerteng jenganika post ke day finance assistant kelas D lanika tarik bakado papila ban samu diki applications ke house tarik banai August arajar apoar ya kenika post finance assistant ke balai kawai ke jaka jang ke posting ke ha Shillong ka salary lani ko tulap ka dai arpa wajar bat ka educational qualification kalongkom ne pila dei ban pendap ya ka post graduation haka MCom bat pede rubandan combalize nam experience bat ka knowledge haka tali ki candidates ki belong eligible ki bakwa ban apply ka ni ka post pihak ban send ye ki application syakani ka email ID info.nasfas@gmail.com shwalane haka 10 August araja puar adu san baje janmin kaling jangka official advertisement ka apply hi dengan ikan NSFAS ngala ai po description jangka ni video tis ngubha klik ya tu link bat pulih ya tu ka advertisement bat pensai ish pangki responsibilities bat ki task dan ki jingkit klik bat ki ba pihak ban tray hak ni ka post